Normal kenyam kanaz dal content baro ay lingwa same kanur online TV channel nereya kamal biya kanur online TV kamal kajan gwa same baro ran palpin karaja dana bana ling arache me arrangement to ki maiwut kana pagaak agenda na balinga jan gwa same ko te ka tung wanda lat karodian tama to goro baling katin kona lat karodian kam jani kananwari ke kam SSPDF kɛnɛ konten nueri ela jejen bor katin konten challing ketin kona tuɔɔk gorjen wo barat me bejen wa kelkiya mi jiram jidit kanor online TV channel gorjen wo jenderi na me derjen wa nasan ko kien ano ko de rwandi de ko kulish gwanten gor kon kan wo de ko ten gorno jin bi notification bell bu jetwan reelar kaname ka gorba anu jin bi subscribe ko jen support dan bu top kanor online TV channel banro jeme banaje link kata dana cha non kaje gorno jin bijen waka nas ko kien ken konu reiler kaname gorjenu banane me banaje nwakel no neme na baje non ne yal gwadame neme pagaak jen which pagaak neme okay pagaak neme so you can zoom in and you can see everything in konlat kordian kan kono ko manana le road right now ki ngumet togan tame ano kan kono tin so bana tin diala kon lat ko din ke jen leram bana ke linkel mi kono kon de kon maiwut kon jek ano and maiwut jana gwadame kam maiwut kana pagak nan kana long so they are very far she nan kana long so okay so nan kan lo chicken tiek so nan ka long man gor kon go bana ling kam ko kon ben ka lera me ka jantama o bantin kon lat ko en bana kangach okay ko te dum walon to lat ko en gor kon de kon ka linkel lenga je en madana cha non gwa me en point lenga je no la maiwut ke pagaak la dia yat kamach jejen bor entere gaajaak lo gaajaak ten content re gaajaak you know tinde pin maiwut ko maiwut jan la kantin mo kola teke payam ne keten konti pinde no nika gwase dani chi ngwana me chi korwal karunte chiwa che togo no en maiwut te pin te pin kirma yadi da la pin salp kirma yadi kerolte konde che togo den chi pagaak kana poinde maiwut gwada me chi ka wi te tene jangten ko ngai kono ne me dani me te kor me te keten pagaak no jen gwada dan te asfele mayo te ten ko gwada dan me ci korme to ngga 2013 bene ci na ben ka je ne dial ci ko biceng na pagaak jen pagaak kana maiwut anan me ci rek ci ro den balat ci kor ci la bedit gwada dan me ci jang ci ko bom ko pagaak ci shan pot ci ben ko gwada dan no ci gorno ba pagaak ba je kap ci kon ko dial lat ko den gwada dan chan kanen no mene me ci pagaak ci ken kana kap ci let ci mal ci ben no chu bente karol mi chitogane no role ko ne tok kames fele mayo korodian ka kwi ko ngu ki nga mede maiwut de ja kabala kwere chural mo chu tok dio je riune no wan cha nga je role dana chitok ere rol kana mo chu tene to wan tishu mandana latke reg machar ko cha reg machar chala do jeni china ro geje ko dongdar kwere ja kam bonkel either kama je shenchain ki kama je shewaw en gwatamo so na me sho kana lo kana rin linkedin sho kordi cho talk kama spele mayo karwade sho spele mayo sho ro sho dak en wana mo ano sho shan pot sho defect ki sho tiai sho ka kirma yadit so ka gwada dan ci korme ci ko ka jen kwi kirma yadit mo sho mayo traji palelo tepin tepin kirma yadi da lapin jane so chu maiwut chu do no chu mentame maiwut tepin muka tepin kirma yadi so na mo mangaike mi chirol chu butok no ka gwada me mi chikori chu butok antame no ban lo jok gwame mi chikori chu butok no kam gwada da ne chama cha yorten kanasir me chirikte kon chi tok shu tuoko ne de konde te kana te pagaak okay shu kan ngaje no te gambu tuoka ka no
chukan gorno bikan pagaak poine keliu bikan aga ke china jel ge jida mentam teram jel ge pagaak ko cho pagaak chikan ngaja gwanu dio je bukurbo wobe either der bun nga maiwut ke der bun gwadro dien ko kendi ni ka gome maiwut tene civilian tan by the way kan warten on murai kon ka tok tene warten but kwara ram nan tipin spelling la spelling maji in government so kana wuch ko ne cha maiwut ai pello jen tene pin tene kuma kirma yadi ruajamo men me shamal cha jo lachu kuma spelling mayo kana ne ti shu yu mat kana kan je spelling maji chu tene de tot yu ngwa to ka maiwut so chu na mo chwa pel no lo en maiwut te pin kirma yadi ne ka gwate dan so che de pin riang machar te pin kirma yadit mi chire ki ubu to ta mi chum to ri gane okay chum to ri gan tam ko ban dan lar to ko lat ko dien katin konan to gano dong de maiwut ke pagaak de jegwil jechen bor ka kwi ko ran je to re wi kanasir yes of course mi chi kor mi cha to let's say it me da na gana ka 2013 na kana nuare dial so mi chi kirma yadi che wono no jen bala be ne ko lan nuare be kanak yes da to ba nuare no de ka retaliate de jang ane jang mu te re wi nuare gwas me de je wuch either dara jien dara wo ka juba ke de ko gwa da dien dana gwi ken de ko ten chicken de te re nuare so de pagaak base me de je yig daga la to ko nuare de je wuch either dara ngani tin kon te mai wude je dekon ke mi she jende ka jien mun lo ko kora ken de ka jien ko jen la dana lelke me dana nyi na ka nasir do be nyi na ka je ka nasir chao pere ke ka ne kon de la jang cha ga jo ke na mono yena bia jien a unify for sabe chural mo chu to ken kan no jien ken men me che wono ka kor jen ta dana latke ban mi che ko to ta mono ku jang ku kan jang ne point re ne ale ko ba nor ba ka benak aka ko to kan ken e kon ta nasir ka kwa ne kan dial I don't think my would go me there safe. My wood will never be safe. T pink here my yadi catch it pin there. By any mean, they point the young there now there connect. Okay? Ko base den jene konti kon ka allow take a pagaak. So pagaak a gen problem did and that can cook and take a border guatherman. So en pagaak point go to border Ethiopia, whatever happened, they ko renela nyure, they ka con ter long ka tie down at work. Medane kapka pagagane kabe kendi ni kirma yadit okay kabe ken maybe ko ben gwadam so kabe no rete te kirma yadit jenta dane kap me kapka pagak maybe ne dial buga jien ci wona ka kem ci ne dial ci ko jien dew je kunal re wi ka gwade dan meshi mal meshi benemet ke mechi korme je to ka ta ko dan mesha cha da rimo char cha je lugo no bala ramadan be buru gwadam ka mayut ke bala kwartan chuna mo chu to ba pel but right now thing change she point then jang antama cho ko banat baga target so whatever happen can answer be happen here be happen ka pagaak chirga man to ka ko bo okay chirga man to ka pangak okay ka pangak chirga man to ga tama ka mayom okay so ko kan goda kon to rikten so what the reality mo kwanwere kwa ka target I don't think they my would are safe ki gwad enemy that work either joko my wood or anywhere ka longchuk chirmera ne changa je no cha longchuk chaje book ka match chaje book chemical so tel gwad me dia safe but jang mala gore kenyam be bla ya daga be dark okay be dark be gurno jen be ne ti be le look you need to go at some point but at the end of the day me chene check destroy but when direct to you they even destroy immediately so jen dan ten so man kwala lar gwad me kene ko lin karwani gwad me dung me de yen char nyo gene ko ne dong de laden go dong de yen mayu de yen yan match ke pagaak gore jen o de yen nyoko mo dol yen met adi yen roi kene ko ne te ko mayut okay mulot kene jen go bukane de be pinker ma yadit ke be kan ke ma yadit be kan support ko by any mean in the end of the day take him to ka point my would gwaden be men buto gene ko bar dan la tok me ku kon analyze bu kon jike no na my would chi self ke bia self me wa nasar waje dak ke bia self enyok my would ke bia self
mu ade nikir mu yadi ruwa ka ka doma ba ka nang na ka malakal ba ji maiwut ba ka pressure ne de ti te ka pagaak te yen yada ne kun yada ka mach ya kur ngum ba lele ne te konte ka maiwut buko kur wala bikebet this is where binete kon where konte ka maiwut pan ken ken kon binyin ka ne de ti chalke te chalke jangle de te ka pagaak te ko ba ga jogono gat kun ka wanak ya nyenye ka nwer kun this is the backfire jen kwala gang tamano a ci tuɔɔk ngweno ran a shingala nuer chuliu ka dung janka mutene ki juba mukulela jangne yoko bana be ka kok so name chebu well another thing mi chogo tuɔɔk no chan wer dial cha ko joje jang what will happen so men ma yudbo baje ben moy kare ka ken bo so chebu go jang ayu ko na ka yu kudan na ka yu so jen kwal go tem no da jal kel me personal I don't care oti ka jang wala ti ka ngu but mi chu ko na ka nuore jen dal narin lelerten mun na ka nuore bilar no nuor men na ka jetel mun nangten jin warun ba ji target run tomorrow chai bi pele kene ton so jen ta dana to ko nono yen ne ko lan nuor ko la no de yen my wuti yen yon my ke pagaak tami ta dana den walen te ka kore ke je kam ne ken simogo ngweno de roi ne diate la dit ka do badan en de janglen kontre na de ga jogono jiana kamal ya wedun ya ka juba ke ya gwada dantin ya ga bargazal ya ka warap ya ta tana tongomi den werde ka dot okay mi malmo je benarun en ran te ka lonko be par me no ko be support teram bi jogode par mo ku support na spelem IG ku sapona IO is up to you nobody be to cap so any part of no go mon gwada mo be support okay so teram jograne de you want to support a spelem IG ko support you want to support a spelem IO ko support you want to support soma ko support teram captured so neme gwade konaling so men go ren tam o do badan de nuare de kare ka talk ka do man tam de kana lel they can took but malarik genemen goja katin kone chaliang tam right now what I'm hearing kanitung one and chana goro no de maiwut de yuan match eko ete jangten maiwut tal jang daten ten nuer ten de la civilian ten nuer ten okay kan nuere kanitu gwadama jang ka gwadama ka pagaak okay anyok chabu chol ke jang ke SSPDF SSPDF ka goma ka pagaak jen gwadan tikten so mugurano be bagaak kaneti ti ki bagaak jin werka pagaak this is where the problem is tell my wudia koreaten rekte gwadame so whoever maybe yan majo munyen ka gan SSPDF gwadame ko nakana ti ka chonko be korombitera okay yo mukun waragu tini yo brodo matin name tell ji problem ko jenta dana to rame met kene mini shang mala mat ke kwi inimika ati tinu nono so kon bana chongla nuore so neme ajena dan en gore no de nywa yekel okay ta dan goje tin kon lat korodian kon cha distract a cheng jeg dialan content ba kon da kon e kola nuore okay chana chongkel la nasir gwadame kene paga ki mai utyakelong nugi kona da very near chikanan okay tiakelong okay distant dien mene distant en gom neme e nasir okay neme e maiwut tiakelong straight to maiwut tiakelong anyong mi e pagaak de ko ben ki direct de kana chop e bir hise so kon mongor kona ko tera now en kurja gwa ukjimio so gur kon do badan de na mat keje alan kon dial kon editi do badan de kon mat keje alan nuere mon kwa kon chol nuere keje jenda na gur kona chikon division chikon buno ba jangbu kon da ko do mshajen chagwa ana churien de ki de ga jediten so gwetin kon tin yar ko kon e ko lan nuere so gor jeno biati ti biya ka ngach ka duptin kon tin de kon rodan ganga ke gwaye chirotet ko sha video me sha jegwich ani chana gorno mite kring mude to ke mulyang jeno dong te ko mude to ga asia maiwut
so menye yen ke ne ko SSPDF yes di yen ke ka do dan gori na jamo metem gi no di yen ter ko rega dan let kenen tam men ku kana cause a gwele force kene ti chala bishop na la jangane be jelong okay me be je nana go de nywa yekel be yele no abde de metem le ro ban men tinta right now go jen o men chelling ete ko korm de tuɔɔk kam je jen bor men lengan o tol ro da re gaajaak wana mo iwe nyin kane kon te ka pagaak ki ka maiwut a we Nuer ten tele jangyaten ala kwadi ala konten la yen ka nen wona ka live video le alka na ala lat kana wone to den chigane ideal te ka ri kon no chigane ideal anyok shi dung rek ma cha dung de Nuer da kon ka shi dung self ke de na da ga ba de o jen me ku chon kel karam nang na Nuer jen ala ka mo bu Nuer bu ga dak so anyway mitem gi jeder garpin gwana ko garpin ne me amanda na cheling no de tuɔɔk but god forbid atene malten ne ideal ko linga ne me ko mal ko la niam re Nuer met kel a janga ka ci kon dak